ku birebana na situation turi kubona muri iyi minsi, hari ibihugu bitari kurebana neza n'u Rwanda. U Rwanda ruravuga ati twiteguye gushyira akaboko ku meza tukaganira mu gihe twaba dushaka gushaka ibisubizo. Ko ni mujya mu murongo wo kurebana y'ingwe nabwo naho we are more than ready. Biri kujyana bite na situation turi kubona muri iyi minsi? ndakubwiye ngo ni foreign policy. Mm. Foreign policy ivuze ushaka kubanira neza ndakubanira neza, nunambanira nabi ndakomeza nkubanire neza ndebe ko wahinduka, ariko niwanga ubwo nanjye uzagufata nk'umwanzi. Ubona inzigo ubutegetsi bw'u Burundi bufitanye n'iy'u Rwanda muri iyi minsi buvoma hehe? Se nayita inzigo, ni ikibazo. Uburundi bwubakiye, leta yabo yubakiye ku bwoko, kandi n'Uburundi bufite nabwo erega inyungu kutabana neza n'u Rwanda. Sinzi niba ari ikintu utabonye, niba warakibonye sinzi. Uzi igihe twari tubaye neza, ejo bundi ibibazo byari bitangiye gukemuka n'Uburundi. Uzi ko aba-CNDD-FDD ubutegetsi bwabo bwari butangiye kujegera, kandi ahubwo aricyo cyakagombye kubukomeza. Kubana neza n'u Rwanda bya febrisa biwikininga ubutegetsi bwa CNDD ideologically. Hari way forward, kuko tuvugishije ukuri mu bihugu bitabanye neza n'u Rwanda ku isi, Kongo yaza imbere, nibyo wumva amagambo aturuka ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba aremereye, wakumva u Rwanda rusubiza Kongo ruvuga ati ibyo ngibyo byabariye ntabwo bazi kumenya gupima ingaruka z'amagambo bavuga naho bayavugira, kuko Perezida Kagame yavuze ati ntabwo wakumva umuntu avuga ngo azakurasa arasira ngo mageze i Kigali ubifate nk'aho ari ibintu byoroheje. You have to be prepared. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo muri iyi context urayisesengura? Kongo ifite conflict zayo, so ibyo yavuga byose biterwa na conflict aho igeze, kandi ni igihugu urebye kidafite amapolisi ahamye. Tuvuge politike ku by'ubwirinzi, tuvuge politike ku by'ubwirinzi, politike ku bubanyi n'amahanga, politike ku bukungu na politike ku busugire bw'igihugu. Izo ni politike zikomeye Kongo idafite controle. Ubu irahuzagurika. Wohereje abantu mu biganiro, uranga yuko isi imenya ko ari ibiganiro, urashaka ko biba mu rwihishwa, warangiza ugashaka no gufata abantu bamwe wohereje ukabagira victime. Bemera ko kuganira na M23 aba ari sign ya weakness, no kwisubira ku ijambo bavuze ko batazigera na rimwe baganira na M23. Of course. So ibyo ngibyo ntabwo ntekereza yuko politike yo kuzana yo gusecuringa Kongo, yo gutuma Kongo igira umutekano, Tshisekedi ayifite ku giti cye. Reka nicare neza yenda icyo kibazo ngisobanure gutya. Buriya yego abakunzi ba One Nation Radio, twizere ko mumeze neza. Ni ijwi rya diaspora y'u Rwanda, radio diaspora y'u Rwanda. Mugabe uraho neza, urakomeye? turamahoro, namwe murandi? Ni ukuri tumeze neza, ni byiza cyane kubana nawe. Mwishyuke. Thank you so much. Ni ibiganiro byinshi tugirana hano kuri One Nation Radio ku busesenguzi bwawe ku ngingo runaka tuba tudashoboye kumva ukadufasha kuzumva. Turareba cyane ahanini ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu bitandukanye. Bishize umukuru w'igihugu yumvikanye ashimira cyane ibihugu by'inshuti. Uru Rwanda kugira ngo rugere aho rugeze ubu ngubu, ubona ibihugu
by'u Rwanda rwita inshuti cyangwa u Rwanda rufata nk'inshuti byarafashije iki? ibyo niwe wabisubiza Mm, uwe, kuko urumva niwe ufite uzi buri gihugu icyo kimumarira, ariko uh, bien sûr igihugu n'ibindi bihugu inshuti hariho inshuti bije y'u Rwanda ibihugu biracyayitera inkunga. Hariho ibyo u Rwanda rushaka nko muri Loni, ibihugu bikaba byasapotinga umwanzuro w'u Rwanda. Hariho aho hari amasezerano yo guhanahana abakoze ibyaha, uburyo bituma dushobora no kubona n'abakoze jenoside, abakekwaho jenoside bakazanwa mu butabera cyangwa ibyo bihugu bikababuranisha. Hari n'aho bigera ukabona mu by'ukuri habaho sapoti iri dayiregiti, hakaba na indiregiti sapoti, yewe iyo indiregiti sapoti hariho na moro sapoti. Icyo ni ikintu gikomeye cyane ku gihugu. You cannot run a pariah state. Igihugu cyashyizwe mu kato, cyaciwe mu kwishyira hamwe n'ibindi bihugu mpuzamahanga. Buriya ni ikibazo gikomeye. u Rwanda ntabwo ruri muri ibyo bihugu biri mu kato. Oya, hari akato suzi. Hariho ahantu ubona ukavuga uti ahangaha twari dukeneye inshuti zatubaye hafi, yewe n'u Rwanda rushobora gukora urugero ekesi itumvwa na bamwe, donc bose batumva kimwe, ariko biri mu nyungu z'u Rwanda. Ibindi bihugu nabo bitakwamagana u Rwanda ariko bikabyihurira bigaceceka, cyangwa se bikandasitandinga kozi y'u Rwanda. Ibyo ni ibihugu by'inshuti. Hari ibihugu byafashije u Rwanda mu gucyura impunzi kuva za 1994. Hari ibihugu byafashije mu gutureyininga abakozi ba leta. Hari ibihugu byafashije mu gutureyininga igisirikare cy'u Rwanda. Hari ibihugu byafashije mu kuduha ibikoresho igihe cy'urugamba. Hari ibihugu byafashije mu gutureyininga abakozi b'ubwoko butandukanye, yewe no kwigisha abanyarwanda. Bagiye batanga amaburuse, n'ubu hari ibihugu bikiyatanga. Ibyo byose ni inkunga ikomeye, kubashimira biba biri aho. Icyo nicyo navuga. Hanyuma ubwo bushuti bwaremwe muri iyo myaka yatambutse, u Rwanda rugenda rubibona, bwashingiye ahanini kuri sempasi, kuko cyari igihugu kinyuze mu nzira zikomeye, kuko iki gihugu gikeneye gufashwa, cyangwa nuko n'u Rwanda narwo rwari rufite what to offer, icyo rutanga? Hari aho u Rwanda rwagiye rufite what to offer, rufite narwo rufite icyo rufasha izo nshuti. Hari n'aho rwatangiriye rudafite icyo rufasha atora, ari sympathy. In 1994 it was totally sympathy. 95, 96, 97. Ako bigeze muri za 2003, 2004, 2005 ibintu birahinduka. Diplomasi y'u Rwanda itangira kwiyubaka uburyo bufatika, uburyo tuvuga yuko haza n'imyanzuro muri Loni, igihugu cyawe kigakenerwa kugira ngo kigire abo gishyigikira. U Rwanda narwo ubutegetsi buriho bwagiye butera intambwe cyane mu kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu gukemura amakimbirane, harimo na za peacekeeping. Hari ubutegetsi bwabaga bugiye guhirima igihugu kigiye kujya mu kavuyo, ingabo z'u Rwanda zikajya zikabihagarika, urabizi nka Central Africa, Mozambique n'ahandi.
hariho aho ingabo z'u Rwanda zigera zigatraininga ingabo z'icyo gihugu kindi, mbese ni ibintu byinshi cyane. Mm. cyane. Mugabo wigeze gutanga urugero ku umunyaafghanistan wari perezida wanditse ngo how to fix a failed state, ariko agezeho ntibyakunda. U Rwanda rwari a failed state, to be honest, mu buryo cyari kimeze igihugu kiri mu kaga gakomeye cyane, ariko nyuma tuza kubona hari byinshi byakozwe, nubwo rugifite inzira ndende ariko byibuze hari aho rwavuye. Niki cyafashije u Rwanda to be fixed? Ni ibintu nka bibiri. Ikintu cya mbere ni politiki ya FPR Inkotanyi yo kunga ubumwe. Icya kabiri ni ikibazo cy'umutekano, gufikisinga ikibazo cy'umutekano no kunga ubumwe bw'abanyarwanda, bwari igihugu cyari kivuye muri jenoside, ariko na determination y'abanyarwanda yo kuvuga ngo ibyabaye ntibyongere. Iyo attitude iba yoroshye to fix ubutegetsi. kandi ubona ko hari icyo cyane. Impamvu ndi kujyana muri uwo murongo ni uko mu ijambo umukuru w'igihugu yavuze icyo gihe ashimira abahanzi, ashimira abantu bamufashije kugira ngo amatora agende neza, yavuze ku nshuti arazishimira, ariko anavuga no kuri enemies. U Rwanda ruyobowe n'ubutegetsi bushya, hari inshuti rwari rufite ku butegetsi bwabanje. Abanzi bagiye baza gute ku buryo u Rwanda ruvuga ruti dufite abanzi? Nubwo muri politiki nta nshuti ihoraho, nta n'umwanzi uhoraho, ariko abo wavuga nk'abo u Rwanda rufite kuko barahari. Ntabwo umukuru w'igihugu yavuga ngo n'abanzi bacu nabo. Ririya jambo ntabwo riri mu kibazo cy'inshuti n'abanzi ngo uburyo warifataho gutyo. Ni ijambo rikomeye risobanura, ry'infominga politiki y'ububanyi n'amahanga ya FPR Inkotanyi. iri ko bakomeza kubanira neza inshuti, banabashimira, babaha n'agaciro. N'abanzi bagerageza, actually mbere y'uko avuga abanzi yakoresheje ijambo adversaries, aba ari umuhanganye, bazagerageza kubahereza ukuboko yuko bashaka ko babana neza. Ariko abo bantu nibabyanga bakagaragaza ko bafite polisi yo guhangana n'u Rwanda, atabura rwose natwe ntabwo tuzazuyaza. Ibyo rero ni ikibazo cya foreign policy, ni ikibazo cy'ububanyi n'amahanga. Buriya birakwereka, buriya hariya yati kuri jyewe it was articulating foreign policy, ni gusobanura politiki y'ububanyi n'amahanga mu magambo make. Bivuze iki ku birebana na situwasiyo turi kubona muri iyi minsi? Hari ibihugu bitari kurebana neza n'u Rwanda. U Rwanda ruravuga ati twiteguye gushyira akaboko ku meza tukaganira mu gihe twaba dushaka gushaka ibisubizo. Ko ni mujya mu murongo wo kurebana y'ingwe nabwo naho we are more than ready. Biri kujyana bite na situwasiyo turi kubona muri iyi minsi? Ndakubwiye ngo ni foreign policy. Foreign policy ivuze niba ushaka kubanira neza ndakubanira neza, nunambanira nabi ndakomeza ngubanire neza ndebe ko wahinduka. Ariko niwanga ubwo nanjye uzagufata nk'umwanzi. Ibihugu byose niko bibaho, nta gishya. Abanzi muri politike ntibabura. Hariho abanzi b'u Rwanda nabashyira mu bice bibiri. Hariho abagize uruhare mu mateka y'u Rwanda, bumva yuko beshuwe kandi nabo bafite inzigo yo gushaka kwihorera no gushaka yuko uruhare rwabo rutagaragara, hakazamo na gahunda zo guhisha ibyaha byabo. kandi ibyo ngibyo bishobora gutuma n'umubano utagenda neza. Aba kabiri harimo inyungu ziba zidahuye. Buriya ga South Africa nubona ko iri muri Congo, muri biriya bintu dusa nkaho tutumvikanaho,
ariko South Africa ntabwo ari umwanzi, ntabwo babishyira mu bihugu by'umwanzi. Mm. South Africa nabo bafite inyungu zabo. So hari aho ibintu bigera inyungu zigakorayidinga, iyo zikorayidinze rero ni hahandi ukomeza ya gahunda yo gukoresha ubushuti kugira ngo mubane neza, nibishoboka banahinduke. Mm. ko muri politiki Afurika y'Epfo iri muri Kongo kubw'inyungu iteye, ivuga ko yaje cyane, gutabara Kongo. nta muntu udafite inyungu muri Kongo, Mm. nta muntu uri muri Kongo udafite inyungu. Mhm. Mm. Kandi ziri direct, ntabwo ziri indirect. Nta muntu ufite ingabo muri Kongo wazishyizeyo purely on humanitarian reasons, kuvuga ngo njyanye ingabo zanjye gutabara abanyekongo kubera ko mbafitiye imbabazi. Oya, imbabazi zirashingira ku mabuye, ku mabuye y'agaciro cyane. N'amafaranga Tshisekedi arahemba neza, arahemba. So nicyo ni na message yo kubwira abanzi abo leta itekereza ko ari abanzi cyangwa se bayibangamiye gahunda bafite, kuko mu kwiyamamaza ko ntabwo yigeze avuga politike ku bubanyi n'amahanga, hariya niho yaboneye umwanya wo kwivuga. yaravuze ari mu burengerazuba ati babimenye ko u Rwanda rutera rudaterwa. Iyo ntabwo ari politiki y'ububanyi n'amahanga, ibyo ni ugukanga nawe, baragukanga nawe ukabakanga. Iyo ntabwo ari politiki y'ububanyi n'amahanga. Ijambo rye yasobanuye ririya ni iry'ububanyi n'amahanga, birinfominga polisi ye. Ushaka no kuyinenga cyangwa kuyishima washingira kuri ya jambo. Urakoze gukomoza kuri Afurika y'Epfo. Ndashaka kukubaza wenda nk'igihugu kimwe cyangwa bibiri, n'ikivuga ku bihugu nk'u Burundi. Ubona inzigo ubutegetsi bw'u Burundi bufitanye n'iy'u Rwanda muri iyi minsi buvoma hehe? Se nayita inzigo, ni ikibazo. Uburundi bwubakiye, leta yabo yubakiye ku bwoko. Kandi n'Uburundi burashaka kugaragaza ko bukomeye, kandi n'Uburundi bufite nabwo erega inyungu kutabana neza n'u Rwanda. Sinzi niba hari ikintu utabonye, niba warakibonye sinzi. Uzi igihe twari tubaye neza, ejo bundi ibibazo byari bitangiye gukemuka n'Uburundi. Uzi ko aba-CNDD-FDD ubutegetsi bwabo bwari butangiye kujegera, kandi ahubwo aricyo cyakagombye kubukomeza. Kubana neza n'u Rwanda bya febrisa biwikininga ubutegetsi bwa CNDD-FDD ideologically. aho ngaho uransobanurira. Kubera ko ubutegetsi bw'abadede bwubakiye ku bwoko. Ariko ubw'u Rwanda ntabwo bwubakiye ku bwoko. Yego, ariko iyo urimo kureba ububanyi n'amahanga bw'ibihugu byombi, ureba uko ubutegetsi bwubatse bwa buri gihugu. Ideologically wabonaga hano uzanye ikindi gihugu nk'u Rwanda cy'umuntu ureba ukavuga ngo donc muri context y'Abarundi bati bariya ni Abatutsi, bagatangira gukorana. So wakoranye n'Abatutsi bo mu Rwanda nta cyakuza gukorana n'Abatutsi bo mu Burundi. Ideology yawe ishingiye ku bwoko birimo kwirangiza. Impamvu zo kubaho kwawe nka leta ihagarariye ubwoko zihita zirangira. cyo niyo mpamvu bashifitinze bakajya westward. Abadede ntekereza, CNDD-FDD ntekereza ko izakomeza kubana nabi n'u Rwanda kubera there is a conflict of ideologies. Ariko yihanganye kubaka ubutegetsi bushingiye ku nyungu, bakabana mu buryo bushingiye ku nyungu, aho babana neza n'u Rwanda, kuko abaturage b'Abarundi n'abaturage b'Abanyarwanda nta kibazo bafitanye.
nta na kimwe. So, ni ikibazo cy'ubutegetsi kandi iyo urebye n'ibyo bapfa ni ikibazo cya ideological conflict. Amakimbirane ashingiye ku ngengabitekerezo Ya politiki. Uburundi ndaburangije. Mu gihe CNDD ikiri ku butegetsi nta nzira ubona igana imbere yabanisha neza u Rwanda n'Uburundi. Ntabikubwiye. Kubaka ubutegetsi bwabo bushingiye ku nyungu, umubano ushingiye ku nyungu, udashingiye ku ndeshyo y'amazuru n'ubwoko. Ibyo ni ibihugu nk'Uburundi. Uranakoze cyane no kudusobanurira. Hari benshi batabisobanukirwa bakabona ibintu birakomeza biba bakavuga bati ibi ni ibibazo bikomeye. Hanyuma ibihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi ishize nibwo twabonye hatangira ibiganiro rwihishwa byabereye muri Uganda, ariko nyuma y'uko bimenyekanye ko byagiye mu itangazamakuru wabyitabiriye bahita bamwirukana. Jean Bosco n'irindi ntibuka neza yashinzwe ibintu bya demobilization. Hari way forward kuko tuvugishije ukuri mu bihugu bitabanye neza n'u Rwanda ku isi, Kongo yaza imbere. Nibyo wumva amagambo aturuka ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba aremereye, wakumva u Rwanda rusubiza Kongo ruvuga tuti ibyo ngibyo byabariye. Ntabwo bazi kumenya gupima ingaruka z'amagambo bavuga n'aho bayavugira, kuko Perezida Kagame yavuze ati ntabwo wakumva umuntu avuga ngo azakurasa arasire ngo mageze i Kigali ubifate nk'aho ari ibintu byoroheje. You have to be prepared. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo muri iyi context urayisesengura. Kongo ifite conflict zayo, so ibyo yavuga byose biterwa na conflict aho igeze, kandi ni igihugu urebye kidafite amapolisi ahamye. Tuvuge politike ku by'ubwirinzi, tuvuge politike ku by'ubwirinzi, politike ku bubanyi n'amahanga, politike ku bukungu na politike ku busugire bw'igihugu. Izo ni politike zikomeye Kongo idafite control. Ubona irahuzagurika. Wohereje abantu mu biganiro, uranga yuko isi imenya ko ari ibiganiro, urashaka ko bibamo urwihishwa, warangiza ugashaka no gufata abantu bamwe wohereje ukabagira victime. Bemera ko kuganira na M23 aba sign ya weakness no kwisubira ku ijambo bavuze ko batazigera na rimwe baganira na M23. Of course. So ibyo ngibyo ntabwo ntekereza yuko politike yo kuzana yo gusecuringa Kongo, yo gutuma Kongo igira umutekano, Tshisekedi ayifite ku giti cye. Reka nicare neza yenda icyo kibazo ngisobanure gutya. Buriya hari ibyo Kongo ishaka, hari n'ibyo Kongo igaragaza ko idashaka kandi bishaka. Kongo irashaka gukemura kiriya kibazo kifitanye na Alliance Fevre Congo cyangwa Fevre Congo. Iriya Alliance Fevre Congo, Rega ni Fleve. Okay, whatever. Fleve it is like a liver. Alliance of River Congo. Iriya iyoborwa na Nanga cyangwa ishyiremo na M23 bose. Icyo kibazo iriya ntambara arayibona ko atazayitsinda. Ariko aratekereza yuko kuvugana na M23 bishyira ubutegetsi bwe in the weakest point. Agashaka gushyikirana rwihishwa, byajya ahagaragara akihakana abo yatumye. Ko ntabwo ntekereza ko ari initiative y'abantu bamwe bishyizeho bakajya gushyikirana na M23. Icya kabiri, ntabwo na Museveni yajya mu bintu bidasobanutse, ariko biriya biba bigaragaza still umuntu uri muri crisis. Igihugu cya Kongo kiri in the crisis mode politically. Now ikindi kibazo kinahari
eh, gituruka cyane ku kibazo cya politiki y'umutekano no kurinda ubusugire bw'igihugu bwa Kongo. Ahantu hose Kongo, sinzi impamvu Kongo yananiwe kurinda ubusugire bwayo, hamwe n'amafaranga bafite, hamwe n'amabuye y'agaciro bafite, hamwe n'iki, kugira ngo uzabone ubutaka bwa Kongo 100% burindwa n'inkiko z'u Rwanda, ayimini za Kongo, birindwa n'igisirikare cya Kongo FARDC, ni ikibazo gikomeye. Bityo icyo kibazo kikazanamo n'ikibazo kijyanye hazanamo ikibazo kijyanye na politiki yo kubanisha neza abakongomani. Ubona leta ya Kongo isinziriye, ntabyo yitayeho. Ntekereza yuko Kongo kuvuga ko ari umwanzi w'u Rwanda, kwemeza ko Kongo ari umwanzi w'u Rwanda, abantu bihangana twegereye ikibuga cy'indege. ese ko kajugujugu za gisirikare ziziyeri ya kane ubwo baza ziri bwo kwitoza kurahira kwa perezida. ariko hano ni hafi, hari ikibuga cy'indege cya Air Force hirya. Ariko urumva bariho baritegura kurahira, bashobora kuzatumanukanira n'amabendera cyangwa bagakora parade ya Air Force. Ikintu ushaka kuvuga, Kongo ukurikije ibihirimo, kuvuga ngo yabaye umwanzi wawe ntabwo aba ari byo. Kongo is a country in the crisis, itegetswe nabi n'abategetsi bahuzagurika. Politike nazo ziri aho ngaho, ziri ideologically indifferent. Nta kintu cya danje kiri muri Kongo, nta kintu gikomeye kiri muri Kongo. reka Kongo ntabwo wamwita umwise umwanzi wawe, umuhaye n'agaciro gakomeye. bati rwose ni nko kuvuga ngo ufite umwanzi uri mu bitaro, gusa ubwo waba uri mu biki, waba warababuze, waba uri guhimbahimba abanza. Hanyuma wenda ikibazo, ariko hari nk'ibihugu byishyizemo u Rwanda bihora bisohora ibintu bibi ku Rwanda, ubona badafite na gahunda yo kurekeraho. nk'urugero Jya usoma amaraporo, si uyanzaniye uyambaza buri gihe. haba hari impamvu za buriya cyane. hanyuma dusoze, u Rwanda rwo izo Rwanda a victim muri iki kibazo, kuko impamvu mubaza iki kibazo, nta victim ubaho. hari abakritik ba leta ya Kigali bavuga bati u Rwanda rwagiranye ibibazo n'u Burundi, u Rwanda rufitanye ibibazo na Kongo, u Rwanda rwagiranye ibibazo na Uganda, rwagiranye ibibazo na Tanzania, rugirana ibibazo n'ibihugu byose bituranye. U Rwanda ni victim cyangwa rushobora kuba narwo ruteza ibibazo mu karere? Iyo uri igihugu cyiyubaka gishaka kugira ijambo ku isi, hari feze zinyuramo, izo nakwita feze bayita gute mu cyaro? Etape hari intambwe unyuramo. Yego. Intambwe ya mbere ni ukwiyubaka, intambwe ya kabiri ni uguhaguruka ugatangira kugaragaza kuri igihangaye, ukazamura amababa yawe witeguye gusimbuka. Amababa yawe rero hari abantu akoraho, abakozeho bavuga ko uri umukubaganyi. Ariko u Rwanda ubona ari igihugu, buriya Perezida Kagame is a very ambitious man. Nta nubwo urebye, nta nubwo abatekereza u Rwanda rw'uyu munsi, aho urareba how can we be great, ni ya mindset twahereyeho. be great,
and leading a great country. Ibyo bintu rero kandi ni umuntu usetinga in motion coming up with igitekerezo yamara kukigira akagishyira mu bikorwa akanagitesitinga ko cyakoze. Bituma u Rwanda ruba ambitious country, rugira n'uruhare muri international diplomacy and negotiation. ibyo rero hari abo bidashimisha. Oya, izo fezi tunyuramo zo kuzamura amababa, zo guhaguruka ukaba igihangange, hari n'aho ufata inkoni igakubita umuturanyi wawe utari ubigambiriye kandi atari ugamije kurwana nawe, ariko just uri muri process yo gukomera. Ntekereza yuko foreign policy y'u Rwanda ishingiye ku kuvuga ngo we want to be great, turashaka gukomera, ariko muri iyi procedure yo gushaka gukomera ibi n'ibi biraba. So niba igihugu tugira ikibazo tugashyikirana tugakemuka, that's fine. Niba nacyo gishaka kwiyenza kuri ya nkoni twanyujije iwabo itagambiriye bo, bagashaka kubigira bifu ya danje, nubwo politike yayisobanuye bariteguye guhangana. Nibyo. tukaba dushakiraho ibyiza. His Excellency yarabivuze ati turi ready kubana nabo. Kuba dushakira inabi, we are more than ready. That is what he said. Muga, reka ngushimire cyane. Murakoze cyane. Wakoze cyane nawe.